بله تماشاوان هجام جارک قدیم بچن باجار کوبانه بزانه زانیارین هری داوی درباره شر و پفچوناندان و روشا میدانی لدورا کوبانه چهانه بریا روزنامه‌وان ادریس سالم جو کوبانه و تبلیغ به بریا تلفن کاک سالم دمات باش زانیارین هری داوی درباره روشا میدانی لگوندوارین کوبانه چهانه سر شبان و سلام اشترا و تماشاوان هجاران روشا طويل كوباني لغربي كوباني در دورة 35 كيلومتر لو داره دعوي شرق نابرا يفقه وجيش الحردة وداعش لو داره شر شادبه شر حروجة شادبه وبيصير شر بشر شادبه بطيبات خصوصي لمفرق جبل فرج شادبه والجند ديار الوالد شادبه يعني وان شراندا كي ادريس وان شراندا كي بيش روي دك كي بيش داد چه لفتره اینیا که وردا يفقه وكتائب كتيبه جيش الحرب رانا اونا پیش دارنا بله جبل فرج داعش في ذهبوا داعش ناجد خصن جبل فرج كسر النموي اللي بس بيصير دبن كنترول يفقه وجيش الحر كتيبه ثوار رقه وكتائب شمس الشمال بناجي يفقه عليكاري دكنا بله وتشتي هاني دفاع إني تشويدا إنا بوريدا شابوي لجند قلبي كوباني جعده جند جعده وجند قباء جيش الحر وب عليكاريا يفقه جيش الحر دست دار جند جعده وجند قباء قلبي كوباني دورة 4 كيلومتر لقلبي 35 كيلومتر لقلبي كوبانيا ناس دست يفقه وجيش الحر بله روشا میدانی بو بشوی که گشتی ام لسر آخوین که ادریس امرن لسر روشا او کسین گرتی لگل داعشه هجمارا وان چند هاتنه بردان چه آگاهی لگل وهنه درباره روشا وان به طیبت او کسین گرتی لگل داعشه او کس راستی چیروک وان بو چیروک کس گرتی ای بعمر مزن حتی کس حبس داعش در نکتیه لزاروك خاندوان انا كنت شني حالات خواندني اونا حد چندران خاندوان طالبه که درفن جم داعش درفن جبال بيصير سروان تشديد ناكن اونا كانوا برفن لبس كسي هان بعمر مازن اونا انكم انا برفن هجمار وانجي في هجمار انا رسمي سنه كان بيتشقاص هجمار حتى نهاك جور هجمار تخمين كرين كاكي ادريس هجمارا بگشتی تخمین کردن ولاتین دمر کوبانه بگشتی لگل داعش چند كلام كمان مستشار هجمارا انا ثلاث مدى هي واللي ملت زيدي شارت إنسان عطيه قرتنا بله بس فر كسنا أنا مثلا نزلنا قوتنا قرتنا ليناتنا قرتنا واندان يعني كسنا أنا دارنا ممجي واندا دبن فكس نزلنا كل جم داعش لينات جم داعش بينا مثلا دكتور آزاد والي چند جام بري هذا كرتن بايا حتى أنا هناك دبي جم داعش وهناك دبي مثلا كوما كشتي دينجر فيها وانا كاس نزلنا جم كنا قال لك كسب فيرا إن كان واندا أنا كسب زنا الكيرنا اللي حكيتي واندا دبيت بكذا خانة داعش وانا قلتني. جبو فيها كي دانستاندن جبو بردانوان تشتاك هيا درباره فيها كده هر دوان جمعني كردي هاول دانا قد تشتاكي بكي جبو بردانوان وقتا آني زمان جي 400 كس حتانا لقل داعشين. والله رستي رخنا ملت كوباني والخادم تشكي بيجم جي لازم رخنا ملت كيشكي لسر مجلس وطني كردي به ومجلس قل روجابا به جبر اونا حرد ايرو بخواز نخواز اونا ايرو ملت تمثيل دكنا واوجي حتاني انا وان ناكوكيانا وان تكليكنا نكامو بسر بانينا حتاني انا يعني عاجزن كلجناك تشيكن او لجنا براستي كان به هذا كواري قبك او لجنا قري بريار به يعني حتاني انا لجناك بري دمك تشيكرن ليه قرتي خيا كرنا حتى او لجنا بخلنا يعني بريار وين نفرمي ذات ويدانا ليه قفتقول شيء بندنا برا وان حتاني انا تشتك تبرتي سنه
و بانا بین بردان لینه بردان لکشتین ساغن کس نزانه بانا دکردانه و مفاوضات که نابرا هم داشته بونجی ولی یعنی دمه که سکنی نه حتی آنا گردگرن کس مفاوضات نا که جبوت سکنی نه گیش نکیره یعنی جملت را تشته که دیار و زلال ناکن که گیش که داره و چه کار کرنه که سبی ملتی رحتیا که خوابه بینه جبر باجی از حادثش که بیجم جبر باجی سلامه که ملت بیتر طرفه لانو ملت داره ممجه تیگرتنه دوری کوبانه کشی حسار و دور پیش کرنه فمثلا کس نکنه کوبانه درکه باجی عامله که مساعده و ملت کوبانه بیتر طرفه ملت دراوه تانی زمان برای خود ده کی داره که ادریس؟ ملت برای ملت هانی خزان ملت هانی روشی خواه مادی وضع خواه مادی ضعیف ایگو چیل حلب و شامان شغله او یک گیشی چی ترکی آنا جتشتکی هانی توری خطیر چه دبه و باجی براستی و دیروک نعلی قلبه بیاره بینه کسی هانا دارن اوروپا مثلا ایرو دورده فاضل تشکی بیجم که مجالت مدیم بله کرم کسی هانا جفیشیا شورش دا و دگو امر برای ملت و ملت فهم دماشه و مزارت چه دکرن و چالاکی چه دکرن لایرو وانا برای خدادنا اوروپا یا بی ملت هانی کل فهم دماشه دمزاران و چالاکی ده ملت فهم خدادنا براستی گور قناعتا ما و گور قناعتا کسی کل کوبانی مای اف تشتا کی جبنیدنا نجی خواهی و تشتا کماری رخنه بکه و حرکت رخنه بکه و اینو وانا هیرو ملت زوی داره دا اشتنا رزارتی دا نبون آخبه مبستاتا کی آلینا که ادریس مبستاتا کی آلیه تفگر جوانانه یان آلیه سیاسیین دینه درباره ویکی دا کو اوج والله جمن كمجال كمجال هذا من الاستاك ترى بقولها سروك بارتيان عم دي وقت بي اعضاء اللجنه المركزيه ومنطقيه ومكتب سياسي بارتيان ايكول فيري بندفيشيا من لطه مزارات عند مشيان او نايرو بري خدانا اوروبا لالمانيا لنمسانا صورت خوك لسر فيسبوك داخل كانوا دشكي فيدنا وملاتي لفي داري نكهرباء ونقاب ونرزالتي زور زحمتي هي يعني براسي لسر فاد بنا كسي كدارات شغله كسي هاني وروش اخوي ماضي ضعيف اب بجارتنا بس كسي هاني سياسي كده خاد كري مسؤوليه ملت وسروق بارتيان بون مسؤوليه بارتيان بون شخصيات هانا قددين اوري بري ملتن يعني راسي اب تشتكي ني خوش نا سياسيا ونا اخلاقيا ونا جواكيا تشتكي ني خوش افشتا بله تبحثا روشا باجر كر اميوار لسر روشه روش بگشتي چايا لباجر کوبانه جالی خدمت گذاری یعنی وقتی تانی زمان شروع پفشون درد کردن دور پیش کردن هیا به تایبتی در دور باجر روش ده هندره باجر دا چایا که ادریس والله روش هندره باجر دا یعنی فکر حدیث هندره باجر دا چه ده بیا جبر پشتی کد پشتی کو قوات امریکا العراق داعش کد لویده انه وقت حتیار جمله چه ده بیا انه لویده رج داعش شنده بکره داعش جند قلبي كوباني دركات وجبنا غربي كوباني تكيه ضعيف دبيه يعني عم بي وقت بين انه ترسم ملتجي كيم دبيه ودندر باجير تجربه خدماتي كهرباء الكتريك افا تشيت بدنا يعني وقت عم بي مولدات كوباني تشيت بنا تقريبا نيفي باجير كهرباء جيرا تشي بيها بابا يعني بي مثلا كهرباء خاص تشي دبيه وآشي يعني فكرنا وزارة خدمات كوزي أو كونتونا كوباني وانا بينا لي خصيبنا وفاجنا حتى رجال جارك حتى كوبان يعني أرجي مشكلات كم دوين إنه حلك شيء شيء دبي يدي أو بي كهرباء وندر باجير ده خدمات يدي شيء دبنا براتي يعني ملات ندر باجير ده يعني فر زي بله گلک سپاس با ادریس سالم روزنامه‌وان جو کوبانه مرا بو گلک سپاس بو زانجاری انت